A u petak na Markovdan 8. maja održan je tradicionalni sabor na Ravnoj Gori u organizaciji Ravnogorskog pokreta, ali i drugih bratskih organizacija u spomen na 85. godišnjicu podizanja ustanka. Najpre je služena sveta liturgija, posle koje su postrojene ravnogorsko-četničke jedinice kraj spomenika Krsti Kljajiću. Intonirana je državna i četnička himna, posle koje je sveštenstvo služilo pomen na grobu poručnika Kljajića. Usledili su i prigodni govori predsjednika Ravnogorskog pokreta i predsjednika Ujedinjenog Ravnogorskog pokreta Otadžbine Srpske. Pročitana su pozdravna pisma iz Australije, Čikaga i Amerike. Usledilo je darivanje posthumnih zahvalnica, posle čega je više od 100 novih pripadnika pokreta položilo zakletvu. Zatim je usledio kulturno-umetnički program. Kulturno-umetničko društvo Kruna iz Tublina je otpočelo program, a zatim defile kraj Dražinog spomenika i polaganje venaca, pa potom kroz centar nazad na početnu poziciju. Potom je usledila bratska posna trpeza ljubavi. Domaćoj i svetskoj javnosti poslata je poruka da se traži istina o hapšenju, suđenju i streljanju generala Draže, budući da će se ove godine, 17. jula, navršiti ravno 80 godina od tog nemilog, tragičnog ubistva.